ئیسا وە کۆکە گەنم و زیوانی شیرۆڤە دکێ. مەتتا 13 وێ وەختێ ئیسا گەل بەردا و چوومانێ و شاگرتێن وی هاتن جەمووی و گۆتن وە کۆکە گەنم و زیوانی ژمەرە شیرۆڤە بکە. و ئیسا بەرسفدا و ژوانە گوت یێگۆ تۆڤێ قەنج چاند لاوی مرۆڤە زەڤیژی دنیایە و تۆڤێ قەنج زارۆکên سەروەریێنە و زیوان زارۆکێ یê خەرابن. نەیارێک و زیوان چاندیە ئەبلیسە دەما چناندنێ داویە دنیایە و ئۆراقوان ژی ملیاکەتن و چاوا گۆ زیوانێ بەرهەفتکن و تشەوتێنن داویە vê dinêjî dê wisa bê. Lawê mirov dê mلیاکەtên xwe bişînê û ew jî serweriya wî hemûyan got mirovên jîrê derdixînin û xerabiyê dikin hilbijêrin û bavê jin agirê tifikê li vir dê bibe agir û qirçîniya diranan. Wê wextê mirovên rast dê di serweriya bavê xwe de mîna roja şewlê bidin yêk û guhê wî heye bila bibihîze. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û Rêz xweşk û bayî îja.